Ghana dukɔ kpɔ dzeside ame akpe bla etɔn vɔ ɖeke bla atɔn vɔ andre le COVID-19 dɔléle ƒe nyawo me. Ame akpe bla vevɔ andre alofa enyi kple ɖeka yenye ame yiwo kpɔ hayahaya yime xe ame alofa ɖeka bla ade vɔ ɖeke trɔ megbe. Ema fia be ame akpe etɔn bla asieke vɔ atɔn nye ame yiwo gale dɔlélea ƒe asime ko. Yime xe ame alofa ade bla asieke vɔ ɖeke yawoe nye ame yiwo xɔ dɔlélea le ŋkeke eve ko me. Yale miaƒe amuganu tomia miekpɔ dzeside ame alofa atɔn bla ade vɔ enyi. Ele miaƒe nutowo me le amuganu tomia Adaklu district kpɔ ame asieke, Afajato South ame ade, Agɔtime Ziɔƒi ame enyi, Akatsi South ame ene, Aŋlɔgã ame blavevɔ ene, Central Town ame blavevɔ atɔn, Ho Municipality ame alofa eve blavevɔ andre, Ho West ame wi etɔn, Xɔxoe ame bla etɔn vɔ eve, Keta ame blavevɔ andre, Ketu North ame blavevɔ ɖeke, Ketu South ame bla nevɔ asieke, Kpando ame bla nevɔ eve, North Danyi ame eve, North Town ame enyi, South Danyi ame wi eve, South Town ame wi etɔn. Ema fia be Akatsi North kwenye district mekpɔ xɔ dɔlélea haɖeke o. Ke mi ge ɖe amuganutɔa me miaƒe dɔnɔkɔwo dzi ƒonu kple dɔnɔdzikpɔlawo yime xe wode dzesi ɖoɖo yiwo de tome le woƒe dɔnɔkɔwo dzi ku ɖe COVID-19 dɔléle ƒe sewo dzi zɔzɔ ŋuti. Wogade dzesi funɔwo ƒe vevienyenye le ɣeyiɣiawo me. Woxlɔ nu funɔwo be woadze agbagba age ɖe kɔwo dzi le ɣeyiɣiawo me togbɔ be COVID-19 dɔlélea le amuganutɔa me elabe ɖoɖo tɔxɛ le wo ŋu hena woƒe beléle tɔxɛ kpɔkpɔ. Wobe yewoa vidzidzi na ame yiwo le COVID-19 ake wole fu ɖe ƒo hena vidzidzi. Ta ahia be fusiafu ale miawɔ ɖuɖu ɖe aha mele ya gblɔ le abena si geɖea afi nyɔnu na ifufɔ ga eʋu mele lame na wo kra ƒo afi wodze fɔfɔfɔ ele be ʋu na do lame no aɖo level aɖe afi na ifufɔ ga ele be efɔ ne gbenya ge ɖe dɔme no ya me ke be eʋu mele lame na wo eleke ya na wɔ ga survivor ya ekpɔtɔ wɔ ge ke wo ke ko fua ewe gbɔ fua kpege ta ele wa do kpɔ akpɔƒɔƒɔ ʋu ɖe ele level aɖe woafia ŋu tso ƒe nuɖuɖu ŋkɔ na ɖu eka na be efua anya kɔ na wo na lãmesẽ kam le be nanɔ kple tɔmɔ katã ɖoɖo mɔ katã ne va fofua hã ne va fofua vɔa enya tineta keŋɔ le yi mɔ me katã ŋɔ ne katã nya ɖoɖo abali ke me kple va yi ne na va wa to ŋɔ kɔ to ŋɔ katã me ne nye be etsi vivɔ postnatal ke aha ne dodo le postnatal period am after 6 weeks katã hã mefia be vɔ ele be nanɔ kɔdzi va sia yi emi gblɔna be CWC alo Child Welfare Clinic ne vava le yi mɔ ma mi be Child Welfare Clinic aka menye ɖevi aɖe ɖe ko gbɔ mi kpɔna le yi mɔ ŋu ewu dzilawo hã mi kpɔna wo le yi mɔ me ta enye yi ko mi kɔ da ɖe anyi kple susu be ne nane dzi bi adomo ɖa yi ke ana be nyɔnua na yi kuku ga ke mi xe mɔ ne zi ɖeka aha ta enye ɖoɖo ke mi de tome kple susu be wòatsi maternal mortality ŋu ku ɖem be nenye be edzi bi afofu ha ne wo ŋutɔ plan wòate te ɖe mia ŋu fa ne gava dzɔ be o mete ɖe mia ŋu hafi efua ge ɖe ma meganɔ aƒe mo tso kaba na te ɖe mia ŋuti kple susu be hemawo ana be nenye ku ɖe le mɔ dzi gbɔna hã miaxe mɔ ne ma yi kuku go nenye be edzi ɖevia vɔ tso postnatal period katã va se ɖe 6 weeks ke ne do le postnatal period mɔ me ye ne dze Child Welfare Clinic yi alo CWC yi alo si geɖe mi gblɔna be woyi aha mi gblɔna ame geɖe kɔna woyi be CWC yi mɔ mea mianɔ ɖevia kpɔm anɔ nu fiam o aleke nale be na ɖevia ƒe nuɖuɖu ɖevia ƒe tsilele eƒe awudodo ame ɖewo ɖena asi vuvɔ ɖeɖe kra lé ɖeviawo aku le ne menya oa eɖe matia ŋu ta yi mɔ me miafia ŋɔ katã kaka anɔ abi dom na ɖeviawo immunization kple susu be akpoxɔnu anɔ ɖevia si aha kaka va se ɖe 5 years vitamin A supplementation mianɔ vitamin A na ɖevia yi ke ana be akpe ɖe ɖevia ŋu yi ke wòatsi kaba ta eyi ɖoɖo yiwo katã le tome kple susu be miaviwo ma yi kuku ge o le anda afi woaxɔ ƒe atɔ
emia nyongo kra ha mi ma ikukuge ebe mi jivita o aha ta dodo mi okata le tojes mi afa second home la bana mi cho la fa mi doma for more than 8 hours mi afa do fu ma fa kono ga mi le ta mi ma dramo be te fa no basana covid-19 na no yin ikena mi on to mi va doma ofa mi alego ta dodo okata le to me number 1 na mi va doma mi tutuna te fa okata chlorine solution anaba dolere kwikwikwi manya covid-19 dedeko enenye be dolele audio leak na fakoji na manya na kokko ya fo mi yana bono sokomia infections now mi tutuna te fa chlorine solution share iposube te fa no joje na mi on to dola ple mi afa tono ka afa mi agbota e share mi wana majike de manya be na vanti mi yana be dusting awo dusting ple moko Negbenya hiako mi efi le covid-19 for your shy mi la moji tutu mi afa klo mi afa tafo shipi ploto aha dadudu ma le chi ye shy ina fa mi afa kochiwa na baba le ko monko akpo bucket gare la fuma e chile meza o kwa chale daregbo o ko tissue daregbo ta never do no ngbanto owonawo mi koji dole mi va do to mo ngbanto mi wona mi clash nene make dono le sha nene gbinya fra ngbanto na woko alebe na clash plechi placha le fine aha afia gere mi agbo hafi na gere mi agbo ha alebe na do mask le yi o ma na gbo na koji ko alebe na do mask amashiama dana fa koji o mo do mask na hia wako mask na ukake safia o hando nya fia le gana fia be fisha fi na ina alebe na do mask da afina va koji alebe na do mask ado afina va da no clash plato mova waka do for temperature wako na baba nesa okuna na batu ne kodo ngun to wako fo ju hohomada na nyebe na hojo pa awu alekole beno no a na na like wa wo now na nyebe fo ju hohole no makoa wana ayi home na nshangu ebe ya wo na wo na ebe nya wo katanfo hafi na jua wa aga clash presube na nyebe jogbofo itoy na ne la fide e na kwea makokojo ya fomo ada shinchi ya dari hafi na ju ta endodo kata le tumo ehia mi kpakwa be chlorine solution mi ko wako wodo o le tefe presisibe na me de fry ma ba ko covid-19 alo to bubu akọ ya fomo ne mi afio premier no kata fa la manase ta dodo mo kata la na nyebe ta flache ina kpe covid-19 na ye nya fu no ma fiabo match fi le coach aho minya abnanya be ta flache covid-19 lewa the valley mi afa coach a special place li ike ano afuma wano covid-19 do ada na we aga no fuwa ha jikpom na we process be yemi le covid-19 do dama de via le fomo na ha no chichim fine ta mi madashi fu plefe nyaon chiko ava kudo covid-19 mi ana kata won aju ta ano mi agbo ha achivi ta mi achivi na abaleke nenye beta flache ameke ma covid-19 wa na pelele ma to ma ke ko mi akona na hia bo ma dan chivi le bo wa woto na ofa wa ko ngu ado ma process be de via ke na achi ha ma covid-19 no eje abeka na minya mere nyong de kare ke ta flache covid-19 minya ba echi ento haya de via ha covid-19 ta dudu mo kata le to meta na nya fu no maga vokro na joko foto ya covid-19 na mafia ba awo afia mi na vakoji alo mi ma popo awo kama bon kra extra care special care krawaga kada special care mata mafia bana ya fu no na da shiro kinti be ya covid-19 tamile kukude na fu no de share de